أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا على الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Ha, ilgak haftada ilk ketken dersimizinki az gına devam eden ilk ketken dersin azırak iade kılıp yandırışlap demekçimiz bugün de inşallah tahim bir röşem okyasun için tevende bunu kısaca bayan kılmakçımın ويمكن إيجاز الضروب المنتجة ويمكن إيجاز الضروب المنتجة كما يلي. Hem bu netince belirci kısımlarını mümkün buludu, kıskılaştırış mümkün buludu. Tevenki okşaş, netince belirci kısımlarını icazlaştırış, yani biraz kıskılaştırış mümkün. Tevenki suret okşaş. Deydi. Qandaq desa mesela birincisi kulliye mucebe. O nimeler bile bolsa kulliye mucebe deganligimiz mesela kullu insanın hayvanın dedik. Kulliye mucib oldu. O yeni kulliye mucib bilen bile bolsa. Kulliye mucibe, kulliye mucib bilen ikisi bile olsa nimi netince verdi o degende yani o mu kulliye mucibin netince verdi. Kulliye mucibe koşulgan kulliye mucibe yunticu yusavi beraberlik belgesi yunticu demek. Şimdi bu netince vardı. Kulliye mucibe netince vardı. Kulliye mucibe bilen olsa yani kulliye mucibe netince vardı. Kullu insanın hayvanun ve kullu hayvanin muteneffisun demdok mesela. Ve kullu insanın muteneffisun diyendek. Yani onundan başka mesela kulliye mucibe. Kuşulgan kulliye salibe. Netince orada o salibe kulliyine. Mucib kulli ile bile olsa o mucib kulli netince orada. Yani mucib kullinin üze salib kulli ile bozca salib kulli ile boğanda o salib kulli netince orada. Mesela kul insan hayvanun ve la şey'e كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماد ديген قشش لا شيء من الإنسان بجماد ديgendek مثلا bu kulliye mucibe kulliye salib bilen boğan boldu da bunun netice verindeydi. Muştamaşış. Hem de cüz'iye mucibe. Bu mu netince nimlen bulup olsa koşulgan kulliye mucib bilen. Bunun özü netince verdi cüz'iye mucibine. Sugra mucib, cüz'iye mucibe. Kubraço kulliye mucibe. O da o anda en bu netice verdi. Çünkü şartı uygun geldi. Şartı sugra mucib oldu. Kubra kulli oldu. Onda hoğandakin bu mu netince verdi ki cüz'iye muciben netince verdi. Tötüncü sime degende bu tötla birinci şekil pakatla töt nemin olkalam töt suretle netince vergen bulu da cüz'iye mucibe. Koşulgan kulliye salebe. Bunlar memnetince verdi. Cüz'iye mucibe koşulgan kulliye salebe. Çünkü sugra muciben. Gerçi cüz'i olsun mu mucib. Kubra o kulli. Gerçi salib olsun mu kulli olur da o cüz'iye salibin netince vardı o. Demek şartlık uygun. Şekile bağlanan şartlık uygun boğaç
Muş fakat ve töz surette netince baradu şekil evvel. Kaldı 13 kısamisi akim deydi. Netince siz toğmas degendek mesela. Bulabı töti muntic, kalan 13'si akim. Hemiz 16 oldu yani. Şunu şaş deydi. وترتيب هذه الضروب باعتبار النتيجة. Hem de bu kısımlarınki netince biriş itibarıyla boğan tertibi. فالضرب الأول ينتج أشرف المحصورات وهو الموجبة الكلية لاشتمالها على الشرفين وهما الإيجاب والكلية. Birinci şekli. O olsa mahsuratlarning eng sharafli garag'i netinji berdi. Mahsurat deganlikdan maxsusat chiqib ketdi. Muhmalat u chiqib ketdi. Degan o'xshash. Masalan, tabiiya bu chiqib ketdi. Fakat biz bu yerda bahs nimada ustida esa qadiyya mahsur ustida. Mushu qadiyya mahsurninki eng sharafli garag'i netinji berdi. Shakl avval. U şarap qaysi şarapga qarag'sa mujiba kulliya bo'lgan. Masalan, birincisi kulliya mujiba qo'shilgan kulliya mujib bilan. Kulliya mujiba kulliya mujib bilan qo'shildi. Netinchi bu kulliya mujib bo'ldi. Mujib kulli bo'ldi-da. Sharap bo'lishi masalan nima uchunsa u birinchi qismninki ijtimaliha. O mucibe kulliyenin yoki o'z chiqarganlikni jihatidan ichki sharafni o ichki sharaf o'z qaysi biri mujib bo'lganlik ijob yana biri kulliya natija masalan birinchida nima bo'ldi mujib kulliy bo'ldi kulliya mujiba qo'shilgan kulliya mujiba natija kulliya mujib bo'ldi aynan bo'ldi-da. Demak mujib bo'lganlik bir sharafkan kulliy bo'lganlik bir sharafkan demak ichki sharaf kirishdi birinchisi deydi. Birinci şekil mi şundan iki şarap gelişiyor. Birinci kısım, birinci zarb. Birinci kısım demek işte. Birinci şekilden ki tot zarb boğan bulup, tot zarbdan birinci zarb, mıynak en nime yukarı örnek, en şarapını kazandı dedi. Şaraplı alakın netince var dedi. Ve darbu sani, yani kulliye mucebe, ma'a kulliye salib lan boğne. والضرب الثاني ينتج السالبة الكلية وهي أشرف من الموجبة الجزئية لأن الكلية أشرف من الجزئي لكونه شاملا ومضبوطا ونافعا في العلوم. İkinci darb. Külliye mucebe ma koşulgan külliye salibe. O salib külliye netince orada diken tıkmana. Netince verdi bu darb sani külliye salib netince verdi. Bu mucibe cüziye kargan sal şerefli garak. Nim için sal ennel külliye çünkü külliye cüzidin şerefli garak. O kulliyдің şu әммені өз қойныға құчы, әммеге юпыш құчы боғалықына жақтыден, о мағбутен, о контроллық астығы әлін құчы боғалықына жақтыден, va boshqa ilmlarda ham foyda yetkazuvchi bo'lganlikning jihatidan bu kulliy juz'iy qaraganda sharafliroq ikkili sharaf qozonmasmi ijob va kulliydan iborat ikkilisi qozonmasmi birisini bo'z qozondida o'sim qaysi kulliylik tarafi bu mujib juz'iydan sal yuzgaroq sal nimaroq yaxshiroq sharafliroq deydi ikkinchi darb yana hem de üçüncüsü o deydi. Üçüncü darp والضرب الثالث ينتج الموجبة الجزئية وهي أشرف من السالبة الجزئية لأن فيه شرفا واحدا وهو الإيجاب. Üçüncü darb şekli evvelinin yani üçüncü darbısı üçüncü kısmı. Netinci berdi bu? Mucib cüz'i netinci berdi. O olsa o mucib cüz'iye salib cüz'iden şerefligarak, salib cüz'iden tuzgarak. Çünkü bu nimedir bu darb-ı saliste bir şeref var. O olsun icabdan ibaret.
mucibe cüz'i netince var da mucib cüz'ini. Hiç bo'lmaganda mujibliq bir sharafliq bor. Mujiba solibliqdan sal tuzgaroq, sharafligaroq. Demak, bu solib juz'idan sal tuzgaroq, sharafligaroq bu uchun darb deydi. وأما الضرب الرابع فليس فيه شيء من الشرفية ولهذا وضع في المرتبة الرابعة. وأما توتنج ضرب وقايسي او ديگنده موجب جزئية قوشulgan مع صالبة جزئية مو dinlagarak. Tötüncü cüz onun için şerepten bir nesi yok. Müşahetten bunu tötüncü urun koyuldu deydi. Ee, bunun da hiç kandak valla icaplık yok, valla nimi yok, icaplık yok, valla onun da küllilik diye bir nesi yok. O veciden bu kandak oldu degende bu en adna, en tön urun urunep kaldı deydi. فعلم من هذا أن الشكل الأول ينتج المطالب الأربعة الموجبتين والسالبتين كما مر. Bunun bilindi ki, ma'lum bo'ldi ki, haqiqatan shakl avval kelsak, bu to'rt maqsadni, to'rt matlabni netinja bor ekan. Ikki mujiba va ikki salibini ola. Mujib kulliya va mujib zina. Salib kulliya va salib zina. Mush netinja bor ekanda, yuqorida ketgandek. والضروب المنتجة للشكل الثاني أربعة أيضا. عند الشكل الثاني ننكي نتنج بايج قسمları هم تۆت. Hatta şekli evvelinin netinci bayiç kısımları töt olgandek şekli saniyinin netinci bayiç kısımları mı yine hem töt deydi. Şekil sarinin mesela şekil evvelden boğan fark şu ki onun da haddil avsat ikilisi de suğra adımı ve kubra adımı mahmul bolattı. Şekil evvelde çözgende suğra adım mahmul, kubra adım mevdu bolattı. Şart kındaktı suğrada suğra mucib buluş, kubra kuli buluş şekil evvelden. Şekil saninin çözse haddil avsat ikilisi de suğra adımı ve kubra adımı mahmul buluşla billah ki mukaddimeteyn nimede keyfte muhtelif buluş ve külliye kübra külli oluştu. Mış oluşur. والضروب المنتجة للشكل الثاني أربعة أيضا تۆتүن nima ikkinchi shaklniki netinchi boyagacha bu qismlari ham to'rt وللشكل الثالث وللشكل الثالث ستة والشكل الثالث için yana altı darb var edi. Bu altı netince var ekan. وللشكل الرابع ثمانية عند المتأخرين وخمسة عند المتقدمين. Şekil Rabi için tüt zurup, 8 zurup var. Keyinki mantıkilarınki, keyin mantık ulamalarının karşıda bunun 8 cüzüsü netince gördü deydiken. Şekil Rabi'den 8 zarb netince gördü deydiken. Ve ilgakilerinin karşıda yok, bunun fakat 5 verdi. Kagan, netse, 11'i akim deydiken de. Hammasi 16'dan tarmoqlar urgan bo'lib, netinchi bagan shakl avvaldan 4, shakl saniyadan 4, onun demek 12 chiqib keldi, shakl avvaldan, shakl saniyadan 12 chiqib keldi. Shakl salisini 6 netinchi bergan bo'lsa, bundan 10 chiqib keldi. Shakl rabidan 8 netinchi bergan mutaaxirning qarashda 8 qolib qoladi. Mutakaddimine karşı 5 kılıdı. Kalan 11'i akim. Neticesiz, tuğmaz, mahsulatsız demekçi dendi. وتفصيل ذلك وأمثلته وإقامة البرهان عليه يطلب من المطولات. Aşının tefsilatı. Bu kanda kılıp işki mucibe, işki salibe, o bu netince verdi, o bemeydi, o bu diyen, bunun tefsilatı ve onun misalleri. Ve aşın olgan hücceti turguzuş bu uzun çok uzun kitaplardan talep kılınsın bunun tefsilatı ne değil. İ'lem ennen neticete
تتبع أخص المقدمتين. مثلا إذا كان القياس مركبا من موجبة وسالبة ينتج سالبة، وإذا كان مركبا من جزئية وكلية ينتج جزئية. Bilip koyun ki ay bilgiçi. Hakikaten netice iki mukaddemenin en çakınırağı gayışıdır. Eğer iki mukaddeme mucibe bak salibden birikse mucibu karganda salibe makami orni saltanırak. Ona konki netice salbup kıpkılıdır. Eğer iki mukaddeme, mucibe ve cüz'iyyeden bir kıp kalsa netice cüz'i netice verdi. Çünkü cüz'i kulli karaganda ço iki mukaddeme kulli ve cüz'i de kıp kalsa netice cüz'i yok kıp kalıyordu. Çünkü cüz'i kulli karaganda ornu biraz tevendirak, biraz ahas, çakınarak. Demek netice işki mukaddimden en çakınırağı, en tevenirağı erişmağıdır. Mesela kanarsa kaçanın kıyas bir mucib bilen ve bir mukaddime mucibe ve mukaddime salibe mukaddimeteynden bir ihtiya aslında kıyas. Bir mucibe mukaddime bir mukaddim mucib buptu yeni bir salib buptu. Bu kapkasa kanda kuludu yeni bu salibi netice oldu. Salibi çünkü mucib karganı biraz ahas, biraz teven, biraz çakına. صالب نتشرمشنا. وإذا كان مركبا من جزئية وكلية وقشانك بغن بوسا دي قياس برك جوسا جزئي وكلي مركب ببت وقت جزئي نتنجردو جزئي كلي قرغندا أورن براز تغن مشون غشاش تينا. ولما قسم القياس من قبل إلى الاقتراني والاستثنائي أراد أن يبين أن كل واحد منهما مما يتركب، فقال مصنف منذ برun قياس اقتراني وقياس استثنائي بلودي أم مياد قنداق oldu dese o ikisinden boğan kıyas ihtirani ve kıyas istisnaidim boğan her birisinin nimeden bereketliğini maksat bayan kılışını maksat kıldı deydi. Nimeden pütüp çıkdı o zaten. Diğerine bayan kılışını izahat verişini maksat kıldı deydi. Ve dedi. نمدب والقياس الاقتراني بحسب التركيب ستة أقسام، لأنه إما مركب من مقدمتين حمليتين ويسمى هذا اقترانيا حمليا، كما مر في قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث. Hem musannif degan o'xshash qiyos ixtironiy degan bir-birisiga birikish hissa bilan olti xil bo'ladi, olti qism bo'ladi deydi. Chunki bu qiyos ixtironiy degan ikki hamliya, ikki muqaddimaki ikkalisi hamli bo'lgan, shartiy emas, hamli bo'lgan ikki muqaddimidan birikkan bo'ladi. Buni qiyos ixtironiy va hamli deb ataladi deydi. Qandaqki bizninki sözümüzü ötketgendek kullu cismin muallapun ve kullu muallapin muhtasun dedik. Bu hamliye oldu yani hiç qandaq şartni öz işlenmedi. İhtirani deyişimiz bununda istisna qilib ya bundan ço muqaddamning ayni yoki talining ayni ya muqaddamning naqidi ya talining naqidi bir narsani istisno qilgan bo'lmaydi. Qandaqki hol qiyos istisnoida mana istisno qilinadi. Adat istisnoning vositasi bilan, ya'ni lakinning va uning o'xshashlarining vositasi bilan ya muqaddamning ayni yoki u muqaddamning naqidi yoki mavzuning ayni nimaniki sug'raning ayni yo kubraning sug'raning naqidi yo kubraning ayni yo kubraning naqidi bundaq bir istisno edichu istisno qilinadi odat istisnoning vositasi
Bu yerda istisno qilgan bir narsamiz yo'q. Odat istisnodan xoli. Demak, buni iqtironiy deb atalish bu. Hamli deyishi ana bu shartidan xoli, shartli emas. Bu ne? Bu iki mukaddemeteyni hamliyeteynin bir kiçi olan bu ne? Bu kıyas ne? Nimde patladı o? Kıyas iktirani hamli de patladı o deydi. Kullu cismin muallapun ve kullu muallapin muhtesun diye bizim yukarıda ketken sözümüz okşaştaydı. Veya bu kıyas nim buludu? Ee, Bu kıyas iktirani mürekkep boğamlıdı. İki mukaddemeteynin ki iki şartiye olan mukaddemeteynden biri bu hem de. Mao nemeden birikti bu? Hamliyadın. İşki mukaddimki işkil hamli oldu da. Bundan birikti o. Ya ki işki mukaddimeteyindeki işkil şartlı olan işki mukaddimeteyinin birikti o. Hem işkil şartlı olandan muttasıldın. Munfasıl demez. Umuba tevende munfasıldın birikti kana muba. İşki mukaddimeteyindeki işkil şartlı olan mukaddimeteyinin birikti o deydi. Bizim sözümüz şu ki İn kâneti şemsu taliyaten فالنهار موجود وكلما كان النهار وكلما كان النهار موجودا ما شخما قبق الله آه. ويا بركدو اشكي مقدم اشكي شرطية اشكي متصل بركدو بزنس اشكي ان كانت شمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا فالارض مضيعة ديوش ان كانت شمس طالعة فالنهار موجود بالمقدم بولدي وكلما كان النهر موجودا فالأرض مضيعة bu yeni bir mukaddem oldu. İşkili şartı oldu. Hem bir işkilisi muttasıla oldu. Eğer gün çıkış olan olsa gündüz mevcuttur. Kaçaniki gündüzle mevcut olan olsa zimin yürüp ketişidir. Yani bunun özü de imkanet şemsaleten pennar mevcudun kullama kana nar mevcudun fel ardu mudiyatun. Şekil evvel gappadık. Şekil evvelninki suğra mucib buluş gerekti. Menem bunun da mucib oldu. İmkanet şemsaleten pennar mevcudun mucib oldu. Ve kullama kana nar mevcudun fel ardu mudiyatun. Kubra kulli buluş gerekti. Kullama ar vaktaki Kündüzül mevcut olan bolsa, zimin yürüp ketişirdik, kullemar yani her vakta bu kubra kulli oldu. Demek şekil evvelinin şartı müşrutiki suğra mucib buluş, kubra kulli oluştu. Hem de hadl avsatın ornu ne oluştu degende hadl avsatın ornu şekil evvelde suğrada mahmul oluştu. Kubrada çoğu mevzu oluş gerekti. Mesela imkanet şems talatan pennahar mevcudun ise suğra oldu da haddil avsat pennahar mevcudun haddil avsat oldu da suğrada. Mahmul oldu bana. Ve kullama kanen naharu mevcudan dedik. Bu hemmisi pel ardu mudiyatun keşik arlıkta kubradı. O kubradı çoğu haddil avsat neyim oldu? Mevdu oldu. Ve kullama kanen nahar mevcudan dedik. Bunu الواتق النهار موجود لن كلما كان النهار موجودا الواتق قب قاغن نيم بولdu degende netince orada min iqtirani hatayni muqaddimatain şu iki muqaddimden bir-birisiga yaqin bo'lganligidan nima netince orada olsa netince orada imkanat şemsu taliyatan fal ardu mudiyatun degende netince orada diyecek. Haddil avsatni eptaşatgan denkler. Vel muradu nerede kalemde bu? Vel muradu minel muttasileteyni luzumiyetani. Vel muradu vel muradu minel muttasileteyni luzumiyeteyni la itbaqiyetani. Maksat biyadaki muttasileteyn de maksat. Ve imma murakkabun min mukaddimeteyni şartiyeteyni muttasileteyni dedi. Muşu muttasıleteynden maksat muttasıl luzumi maksatıyla. İki mukaddeme işkilisi luzumi olsuldu. Ama ittifakı ukasbın baydı. İttifakı degen hiç kanla bir arada bir luzumiyet bulmagan.
Masalan, yukarıda bir katada bir ketkendik. Mutşabdiye muttasıla iş kısmı oldu. Muttasıl uzun yoludu. Muttasıl ittifak yoludu. O degендek. متصل لزومي deganligimiz başka o'xshash imkoniyat shams faoliyatidan pannar mavjudundiq. Bu muttasil luzumi yo'g'on nim bo'ldi? Shartiya muttasila luzumi bo'ldi. İttifakı deganimiz masalan imkanel insanu natiqan fal himaru nahiqun degan o'xshash. Odam mana shunday qilishmalar eshak shuni ovoz ko'tardi. Ikkisini arasida hech qanday bir ittifoq nim yo'q. Luzumiyet yok. Mayal yaklaşmalar, ma şundakiler avaz götürüp kaldı işkisinden bırakla avaz götürüp kalıştı zamanı muttefik şundak bir uygun kip kaldı bas. Bamsı hiç kandak bir nim yok, arlıkta bir luzumiyet alaka nimsi yok onun ki. Demek bir muttasıldım maksat من مقدمتين الشرطيتين متصلتين دي متصلين ده مقصد شرط بو لما مقدمة لزومية مقصد أما اتفاقية مقصد مقصد çünkü لأنه لا فائدة في إنتاج الأشكال المركبة من الاتفاقيات çünkü yani ne derse bu muttasıl ittifakideki mürekkeplerinin şekillerini o netice bir seriyana hiç kadar fayda nasıl yok değil. آه، بايديوك لأن العلم بالقياس في المركبة منها موقوف على العلم بوجود الأصغر والأكبر في نفس الأمر فيكونان معلومي الاجتماعي من غير التفات إلى الأوسط فلا يكون الأوسط محتاجا إليه. مش إشكر إشكر بقرية براز عبارة çelengish bana kıldı. Bunu başka bir mutavvalat uzun kitaplarga, başka bir merceğe karab bakışını tavsiye kılmak karındaşlarına. İbaret biraz mesluva muqaşnaqtak bir iş kıldım. Bunun gelende özür. Ve imma murakkabun min muqaddimeteyni şartiyeteyni veya murakkab oludu min muqaddimeteyni şartiyeteyni munfasileteyni. Hem bu murakkep oludu. İşte mukaddemedeki ikili şartiye munfasıldan murakkep oludu. Şartiye munfasıl murakkep oludu. Bizden sözümüz şu ki munfasıl ke kavlina kullu adedin fehuve imma zavcun ev perdun. Ve kullu zavcin fehuve imma zavcu zavci ev zavcul perdi. Yunticu min hateynil mukaddimeteyni كل عدد فهو إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد لأن الصادق من المنفصلة الأولى إن كان الفردية فهي أحد أقسام النتيجة. Veya bu murakkep olmalıda iki mukaddimetinki iki şartiya munfasıl olan bunun iki mukaddimden biri kido deydi. Bizden sözümüz işte mesela kullu adedin fehuve imma zavcun ev pardun ve kullu zavcin fehuve imma zavcu zavci ev zavcul pardi degan o'xshashlaydi. Har qanday son sanaq ya o jup bo'ladi yoki tag' bo'ladi. Арқандағам жұп болған санақ, о я жұпның жұп болады. Ішке десек, ішке мәселен, неме, яғни ішкеніңкі жұпы. Яки әу заужыл пәрді, яки бір тағының жұпы ке, бірінің жұпы. Бірінің жұп болған болса, арқандақ санақ, я жұп болады, я ялғыз болады. Арқандақ жұп болған әс, я жұптың жұп болады. Мәселен, ішке десек, төт, неме, ішкенің жұп болады. Төрт десек мәселен yeni bir төрттің жұп болған болады. İmma zavcu zavcı ev zavcul pardon. Жұптың жұп болады яки тағның жұп болады. Жұп деген нәрсе. Я жұптың жұп болады, я тағның жұп болады. Мында болады. Арқандақ санақ я завж болады, жұп болады, я тақ болады. Арқандақ жұп болған нәрсе, я жұптың жұпы, я тағның жұпы. Bu iki mukaddimeteyinden şu netince girişimiz ki kullu adedin fehuve imma pardun
av zavju zavji av zavjul pardi degeni. Har qanday sanaq ya jup taq bo'ladi, ya jupning jup bo'lgan bo'ladi, ya tag'ning jup bo'lgan bo'ladi deydi. Buningda hamda haddul avsat qaysi deganda kullu adadin fahuva imma zavjun av pardun. Ve kul zavcin fahuva imma zavcu zavc av zavcul par degan yerda buningda shakli salis qilib imma zavcun va kullu zavcin. Buningda ikkilisi haddul avsat nima bo'ldi? Sug'rada mavdu bo'ldi, kubrada mavdu bo'ldi. Zavc va kullu zavc. Bu ilinib ketdi, natija nima bo'ldi desa, fahuva imma pardun av zavcu zavc av zavcul par degan natija berdi deydi. Çünkü rasboğçı munfasıl uladın. Kul adedin pahva imma zavcun av pardon kan şu birinci munfasıl uladın. Çünkü rasboğçı sadık bu munfasıl uladın. Birinci munfasıldır. Yani munfasıl ikisi ve ikiden birikkene. İki munfasılın birikken. Eğer pardi olgan bolsa imkanel fardiyete pehiye ahadu aksamın neticede. Eğer bu munfasıla pardi olgan bolsa, zavci olmay, pardi olgan bolsa bu netince vergiçi kısımdan birisidir. Ve imkanel zavciyete ve hiye munhasiratun fi kısmeyni. Eğer bu zavciyet olgan bolsa, bu munfasıla zavciye olgan bolsa ne? Cüpka ait. Ya cüp bolgan ya cüptün cüp bolgan. Manda olgan bolsa bu iki kısımdan çeklengendir. Boğan bolodu ras boğucu kısımdan yukarı tılgınlıgan kısımdan birisi neticede hem bu mu ne boğan bolodu ras boğan bolodu. Demek bu üç kısımның bir kiçi ras bolodu patas toqun neticetul murakkebetu minel aqsam salasati qat'an ras boğan bolodu da bu yukarı üç kısımdan murakkep boğan netice qat'i ras boğan bolodu deydi. Bundan ya netice perdi olgan bolsa o biri, zevci olgan bolsa ikki de. Demek mi üçte netince bir iş kesinliklerle bolgan boludu deydi. İ'lem ennel adede imma en yekuna munqasiman ilel mutasaviyeyni ev la. Bilip koyun ki hakikaten sanak ya beraber okşaş iki nesi bilingen boludu ya undaq bulmagan boludu. فإن كان منقسما إلى المتساويين فهو الزوج كالاثنين مثلا eğer o ortak paralel mandaq bir ikki narsaga taqsim bo'lgan bo'lsa bo'lingan bo'lsa o jup deyildi ikkiga o'xshash masalan وإن لم ينقسم للمتساويين بأن لا ينقسم أصلا كالواحد أو ينقسم إلى غير المتساويين فهو الفرد كالثلاثة. Eğer bu ortak iki narsaga taqsim bo'lmagan bo'lsa, ya shunlarga asla taqsim bo'lmaydi ekan. Masalan, bir o'xshash. Mutasaviy ikki narsa taqsim bo'lmaydi ekan, yoki shu suratlarga asla taqsim bo'lmaydi ekan, bir o'xshash. Ya taqsim bo'ladi ekan, barobar bo'lmagan narsaga. Birisi jiq, birisi oz. Mesela 3 desek, o g'ayrimutasavviy taqsim topar ekan, u nima, uni part deyiladi. Üçga o'xshash. Masalan, bu mutasaviy narsaga taqsim bo'ladi, ammo mutasaviy emas. Üç birga taqsim topadi, yana bir chiqsa ikkiga. Bunda g'ayri mutasaviy narsaga taqsim topgan bo'ladi. Anandan keyin summa zawju in qasama ila ma yanqasim min al-mutasawiyyin fa huwa zawju zawji kal arba'ati wa illa fa huwa zawjul fardi ka sittati. Anandan keyin bu tağlık, tağ degan gap eğer beraber paralel ikki narsaga taqsim topadigan narsaga bo'linsa, u jupdan jup bo'lgan bo'ladi u jup. To'rtga o'xshash. Yoki mutasaviy bo'lmagan narsaga taqsim topadi ekan. Taqsim topadi ekan u mutasaviy emas ekan. U tog'ning jupidir, oltiga o'xshash. Üçten ibaret mesela. Ve imma
مركب من مقدمة حملية ومقدمة متصلة، سواء كانت المتصلة صغرى والحملية كبرى، كقولنا كلما كان هذا الشيء أم بويا بركم بولا كلما ويا بو بركم بولا بالمقدمة حملية ومقدمة متصلة بركم بولا بركم بولا مقدمة حملية وين بالمقدمة شو متصل برحملي وبرمتصل بركم بولا مثلا ميلي متصل صغرى olsun حملية كبرى olsun برحملية وبرمتصل بركتبه بس مثلا bizim sözümüz şu ki كلما كان هذا الشيء كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم تمام شوش كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم و يقرأ بيتك yine أزرق بس أزرق شو سواء ذاك küçültem dokmanı mı yapamaya kapkap kalsa. مش şekilde olsun. هذا قلب نبا وإما مركب من مقدمة حملية ومقدمة متصلة، سواء كانت المتصلة صغرى والحملية كبرى، كقولنا كلما كان هذا الشيء آه، الله هذا الشيء إنسانا فهو جسم، وكل حيوان جسم ينتج من هاتين المقدمتين. كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم ديgendek. Mesela bunu da kanundan biriktirirse kullama kana yani biraz az şekilde küçülteyle bu makap kapkasa yukarı kömüdüm ben müracaat kılış. Ben galip olsun. آه، مقدمة حملية ومقدمة متصلة دنبركتين مثلا مقدمة حملية مقدمة حملية قيسة كلما وإما مركب من مقدمة حملية ومقدمة متصلة و- ما يقارد قبل استغفر الله. وإما مركبا من مقدمة حملية ومقدمة متصلة، سواء كانت المتصلة صغرى والحملية الكبرى، كقولنا كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم، وكل حيوان جسم ينتج من هاتين المقدمتين. كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم. Bu bir mukaddime hamliye ve mukaddime muttasıldan birikidi bu. Meyli muttasıl, suğra muttasıl olsun, kubra hamli olsun. Kullama kana haza şey insanan fahuva cismun dedik. Bu suğra nim oldu, muttasıl oldu. Şartiye muttasıl oldu. Ve kullu hayvanın cismun dedik. Bu kubra hamliye oldu. Bu nemin netince ordu degende kullama kana haza şey insanan fahuva cismun diyen netince ordu o da. كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم، وكل حيوان جسم. Bunun da nim boldu degende bu şekli saniyeden urnagan bolu bu. Şekli saniyede hadla olsat ikilisi nim boladı degende yak. Kullama kana haza şey insanan fahuva cismun ve kullu hayvanin cismun. ينتج من هاتين القريتين كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم. كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم، وكل حيوان جسم ينتج من هاتين المقدمتين. كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جسم.
Bunun da sonra muttasıl oldu. Kubra hamli oldu. Kullama kana hazı şey insanın pavva cismun bu suğra oldu. Muttasıl oldu. Ve kullu hayvanin cismun. Bu kubra hamliye oldu. Ha. Ben ya munda huludu deydi. Muttasıla suğradın hamliye kubradın birki doğu deydi. Bunun netinci kanda huludu diyen netinci orada bu işki mukaddim dedin. Kullama kana hazı şey o insanın pavva cismun netinci orada deydi. أو كانت الحملية الصغرى والمتصلة كبرى كقولنا كل إنسان جسم وكلما كان هذا الجسم ماشيا فهو حيوان ينتج من الشكل الأول كل إنسان حيوان كل إنسان جسم وصغرى حملية والدمنا وكلما كان هذا الجسم ماشيا فهو حيوان bu kubra oldu. Şartlıya muttasıl oldu bu. Bunun da cisim. Kul insan cismun degende hadl avsat surada mahmul oldu ki cismi şu. Ve kullama kan azal cismu ve kullama kan azal cismu maşen fehuve hayvanun degende bu kubra nim oldu şartlıya muttasıl oldu. Sura hamliye kubra muttasıl oldu bana. Bunundaki hadl avsat nime mevdu. Mevdu kulla kan azal cismu mesela وكلما كان هذا الجسم بو موضوع ده حد الأوسط كبرى ده موضوع ده قاغن نيم بولdu degende kullu insanın hayvanın netinci verdi. Yukarı degende mucib kulliye ma'a mucib kulliye bilen buganda netinci nim netinci verdi degende mucib kulliye netinci verdi da kullu insanın hayvanın degendek. Ve imma murakkebun hoş müşahede bir tin olayla hiç kim yok.